Good morning. Ngasigi card ki messaging minar se ko ado ngasigi se akoi irai nimit ko ahambada number se 71 leire aduga kalladana sky blue gumba kai gumba do minus sina bibe ko adu duma leire ko aduga akoi na irai nimit se na sum kai no ma hapo ko logo haino chak thongbada ghi gumba kai gumba do minus khatang maming yun adu happy be ko adu khoi first akoi gi keno yeng minar se ko id card ki messaging yeng minar se aduga timing aphaga so ngasigi na timing aphaga sa pe ding ase adu nuti gi koi na khanba do minus id card hum pathang so serge ko card hum sidagi amma khanbira se ko card number 1 card number 2 aduga card number 3 ko adi first card se leire second card se leire aduga last ki third card se leire ko hamba ani shuba ahum suba ko sidagi amma khansira ko number 1 se khansira number 2 se khansira traga number 3 se khansira haibado ado sida ahamba card yeng ase ko ahamba card se first card ki energy se kai no hai matam sida kitang put booking kitang nungshi ba khotpa domaina kaino to boy oi be ai ko kitang thawai nungai tabani khangde emotionally kitang down oi bani khangde hadi emotionally down oi putning nungshi ba na hai je ko putning nungshi ba khotpa domaina ko kaino gumba tor pe kaino ma to matam da hadi wakan in nungai taba khotaba hadi kitang mafam ga se change tawning ba khotning ba domaina gumba lai gani ko kashu gai de hadi ko hadi lai ba jaga to da nungai te khote ha ga di ngatang ga hadi koi tho bani khangde lai khuram ba bani khangde adumai gumba ga chapi be ko aduga ai to ge tawrige haiba gi wakalon di thambi gano ko ina thaba ama taw ai se thaba ama taw matam da hari yade oide kaina sum khalaga di last ta tawning tabu su phawi dana ko aduduma hai tare ko hari kokta gi thadok piyo ko hari ai do taw da ba yade haina khallaga ko fazana full focus ka loina na hari tawbi ba hai tare ko any kaina thabak tawbin tawba matam da ko sisina khoi gi number 1 gi card khan bangai gi oina ore ko aduga ani shuba ko ani shubasina loibo oina oi ko hiding asi ketang hidi ko nuai trasu nuai tana haidar poto lotion bo oin oibodo walution abani khangde walution ba hara kadi kaino ma hadi migi kaino to bai wana tab aina tawri ba thabak to da ngasai ko hadi yana tre phare hadi loire ngasi na haibagi type ta mai tawro ko adu duma su lai natraga hadi problems na ngai sum kainom sum tho ko la leire na khala je ko adu gi problem do lotion ba ma hadi ngarang na haju kaino ma thom be ko sum aingon da nuai taba thodo kumba kai gumba adu gumba leira ga su ko hadi se leina ko thokhra ga su phata ba kaino ma thok matam da ko thajo haiba da amuka hadi you should have ko trust thamo hai tar ko hadi thajaba thamo sa da kaishu tawro ko hadi smaina sum waraga nungai tana leiga da bunsi nate ko haina da maina khandok piyo khatang ko sisina khoi gi number 2 khanba gi oina ore ko aduga last ki 3 ko last ki 3 sina yamna positive oina la e numit la e ko hadi dasan haiba ka se hadi sisina hadi khwai gi positive oiba card ne ko tar ko myam sida positive oiba ni na hadi kaino ma chat ko matam da mai pak ko pa sisine ko success la ani hadi success la am nang sai gi ai gi tawruba thaba inkhang da loina ma phajana growth kumba leiba ko pa mai tar oi ko hadi thaba inkhang chathok da oira ga di ngasi gi oina daw ya gani mongol oi gani pisa nung sa gi oiro ama gi oiro ko sisina khoi gi kaino le ko hadi daily card message le ko timing na eu ki pung mari ga minute kuntra taruk tagina pung mapan ga minute kuntra pan phang le degi tramathoi ga minute kun daina ama ga minute ani phang le re degi mari ga minute kun mari daina taruk ga minute manga phang le ko degi mu nipan ga minute fum doi daina nungdang ni ko sisina duga tara ga minute ani phang le duga nungdang atheng bena tramathoi ga minute kun mathoi degina pung ohum ga minute train pan phang le ko sisina koi gi ngasigi oina afaba timing ga tarot card reading ga ko arsile re koi gi daily card message me thank you